Саскы қалан утугар ыллаттаран бу ütüö киһи күн сирин көрбүт балагана өркемге сабыллан катанан турбута. Түмел тутууларын сөргүтүүгө үгүстү камсанан улахан өрүяктемит юри дидюкин туппута каппыта эстин тастыын киһи кайгыре көрөр жете болбут. Бу күн анны гураба бир дойдулактара уолбалар кен туттар киһилерин ырыытын кохонун кехиленен келбиттер. Иккен да ырыага тоюкка анаммыт туухабыт жулура биреде. Мин талактарын мин оттактап калым. Бу балаганга үс ана, аймактыгылар Анна Егорова, Анна Неустроева, онна Анна Канаюкова кона хатар киһелеригер кепсемми түбелтага ологуран тергеһиттер диен ого кепсене айыллан таксыбыт эбит. Билигине мие ол күннери эргитен, көмүлүекке от күйөжүер ити чайдаак сылабар сандалыга ыңырар. Балаганы аспыт кем керехеттеринен байытан Земфира Макаровна иетиттен калбыт ихити комууху белехтээте. Бүгүн наха тох кихини долгутар күн. Конечно, бу ем, онна агам, онна чебиһиги бии оголор бут сеннер бит, конечно, биеха улахан күн итидик. Жоннор бутун честен, жоннор бутун өйдөн. Хай чуйдик эттилер жоннор. Так, он, конечно, бараларыгар улахан мактал биегиттен. Үрүүнү өссө үрдетен чичимактагы алгыс түмсүү ат толору симегин белехтен бар жону күлүм аллаттылар. Этени теңе салаячы Татьяна Васильевна балаганга беринетигер сыттыгар тие утуяр таңас анаан минен тиген агалбыт. Бу агам састагы истеннен түмелиге утары уммут белер алтыс кемпилиге. Отан артыс боларын быытынан сорого сырдык. Жаракан багай хоркота боллагына аны олактагына ол быгар чумпу тагыста. Онан кене береметигер бетигер бүгер огынан баран боллагына тугу атабытын көйбүтүн барадан жануар берер эңергелак кехебеттен истенген быгынагы ханалатым. Көмүс куолас сака туярама куота Анна Егорова балагана бу күн жоллок үрүүнен күежа саңанан актылган кепсиянинен сандара туалла. Жанна Бурмистрова, Сака телевидениете, Татта.